Good morning. Ngasi sagon sinumit ko sagon sinumit I card ki message so habit yeng minarase adu ngarang aina videos ama thagat ki bane adugi matung ina ko habetang haidi ngamaga di tawbiro poche gumba leiraga di ko haidi lai khoramba khotpa ko aina chahi guding gi dum takpani ko sigi matam se haidi akoi gi meragi nongma panba gumba hawalak pase ko sida tawba ya bakra hai tare si tawri se kai gi na habdam sum haji lakadori ba matam hai tara inong nong kai no ma hawgalai ni se haidi aduna lakadori matam se khoida amuka hena phana ba paisa nu sha da oiro thaba inkhang do oiro ko dep ka leiba khotpa harasine ko sum mi gi pisa nung sa ton ba khotpa ga leiraga di adum ba do semaga thambi ba ko si se hoi gi kaino ne ko haidi khuzai macha ma da mai taro ga ina ngarang ta khibane hapetang adu do tawbiro ko adum thenga su kai su kai de ko nungdang toro su kem ta kai de matam ai hapetang haira am ge ko haidi lai khoram ba ya ba gi matam adum ba mayam do aduna ayun tin da ai lang hodre kholodre ha ga su nume chopa hol de ma leiri bani na haidi hapetang yeng ba ya na ko adu gi potuma ado ha ma sagon sen gi number se number 25 leire aduga kalada na hangapan gumba kai gumba dumaina shinabi ba yai ko aduga chak thongba na hangapan machu ki matpot ama hai tare ko machu khatang oina ha pa su kai su kai de ko adu sidda leiri ba card sing se dagi card ahum khatang ko those ko card number 1 card number 2 card number 3 ko ama khanbira se ko aham bai se kansra ani shuba kansra natraga ahum shuba kansra ko adugi matungina kari message la ke ha bata pe dianga se first card khan bangai yon la se ko first card se lei se ko sida lai se four of swords like a four of swords se leina ko ketang haidi tensions kumba kai gumba dumaina gumba lei bodo hakjang gumba nuai taba khotaba katang leina ko hakjang nuai taba haraga di na ba na taba sum okay sometimes hakjang nuai taba gumba su leina ko do potha biyo ngasi gi numit se ko haidi phajana potha raga kholaga matam pibiyo ko isa da ko ani shuba sina sida lei se khoi gi 6 of keno haina lai ko 6 of swords la ko matam sida mina ngang ba khotpa da yamna ka haina chat kanu ko sida mina ngang ba khotpa ka haina chat kanu mina keno ma haira ko matam da leina ko negativity negative energies kumba kai gumba surrounding da katang leiba khotpa oina tawi ko ngasi gi oina haira ga di ko na haidi ngang ba da leina ko katang taba ya da wa haibam leina ko haidi phataba ngang poi ta haidi taro no hek dugi matang da na haira ga ani shuba sina ko ahum suba khan ba ngai gi sina leina ko haidi thaba inkhang chatpa matam da mongol oyo haina piri ko sida lai se ko aina kenom chapa da yamna positive result kumba lakpo do oiri ba sida ahum suba card sigi message na ko timing sine ki pung manga ga minute tare tena taru ka minute kuntra taru phong lere ko sida ta hogera ko lai khoram ba jena tragana mapan ga minute kuntra mari dena pung ani ga minute ama phong lere aduga nundhin gina ahum ga minute kuntra dagina pung nipan ga minute ama phong lere ko adagi amana pung 13 ga minute ahum dena 12 ga minute kuntra mari phong lere aduga ahing dana pung ani ga minute manga dena nungalam dagi manga ga minute tare phong le ko sisina koi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu sida lere koi gi daily card message se ma'am thank you